Martin ba hola dunne di-luain ha an Jew. Droch amasher ha an Jew. Ach, sin ceas go leor. Channeal mór an Irakel an yesh. Martin an Jew hedge me gan ilm a reist. Fair tollum an ilm. Well, we come an ilm, ach, we tollum an chlárig. Or sé ché a rugge gan in Australia, a bheit a brian chlárig, agus bheit sin go einsnach gan or bheit mé fat mís an san alpa nuag ag ha peile mar a thusteitsan, ha peile chlárion achke je dunne öste a bheit fodach san skire sin. Go bhfuil Gaelic, peile seannachas, peile achrigas, holbert mar sin. Agus bheit mé sé déireachs maine chuid ó bhfuil chaneal dat mar sin acinsa. Ach, ha! Rain allhaid dunéidean an Alpe, chlárion de dunne a bheit fodach an sa Gippsland, go ceann da ichad bliana a haimias maine chuid. Agus bheit sé Charlotte Ferguson a bhide, agus bheit brian an sa bhéal agus an sa Gaelic. Bheit fís agat go I nas coirstile sa bheala ach charáí díobh san Alpir, mar meise, agus bheit hágaí a bhí brian an, hágaí le Gaelic leis a Farrington brathnús piúr in eice, agus na dunne eile a bheit fodach sa bheala cóirí bheit Gaelic go thola dunne eise. Agus bhain na gá or bha mé smainnig nach rá dulchain checking an in Australia ach déirich like Gaelic mescultin or mar sin ach bha mé smainnig ar a bhaid sé brian go an blas eiche colchrí an blas acum jo bha an blas acum colchrí an blas eiche an stocha or Cheilteach an bhí cheann da iche bliana an na 70s agus is stocha bhfuil is cínteach go bhfuil duine a bhfuil meis a bheith jólach orasa. So stocha go ré an dulchain teacham. Háimi son an chlárig aon bhá allhaid dunéidean agus ha chláiríon eile bh duine eile a bheit fodach san scíre agus ha mé go maith son an dulchaid sin a dhéanamh agus a bhríon agus a ggéisteach frí George dulchaid Australia nach a ham. Sin mus mein sin mar géana an ilm. Bech an túrascaibh ha sin fodach an an taig an an balla me colleague minute an rád fo balla forstáling. An oirí bha mí san accounting san tenta agus bha sin chá fuair bha mí émoriálteach gach aiche ha fat na seara seo get a haid cog minute in a fallh leis a chaid or ha blá. Anyway, ha sin as méigh go bí stocha coignún ar jecht na réine fudacha seo an áceach gin bha chum an Gaelic Victoria na duine ága ha sin ar son a bhí fodach an taimime seo. Bhí sin mé an nach suúd gain le coignún ar jechtnar. So bhíh sin má. Seo a chitin ha mé déanamh brechas gan uan toast. Well, sin toast sé ar an hawn im uan mar thuis mi. Agus seo a seoma suige agus seomrachin chatil le seo 3 seomrachin chatil agus 1 2 3 4 5 Cheilteach a seo mar a bheits duine pásta rain neo Cheilteach bí ceithre agus lenamh trúr a seo díos a sin agus
gohan awn y cwrlwf yn tai fel da fanca so cethradynia ella stocha so big slow around ha an chlárig ar an eile mewn ar ísteach deisiúr an sa féimi mi fall of a gaisgus ach oes ha ysga awn cha fi mi a basgig ha mi a smainichig ach fyn mi lechiad dollar cha ro mi a basgig ach cehyr úrichan cha nie minimum wage a hawsin ach se dat ca yw agus is jay ran dol ganelum hedge me gan booth merchandise mi ar son klaar big na lumberjills a chianig agus chachid me ast chadanig me ast gan teigelin sach ha mi a geri rutten glyn sach stoch go broch nodig machine is son na ydig a chosje a Agam ha Agam ri broch a chosk en mean an scarfe an stoch so fiction ma agus ha broch an snoch gachga agus ha do vrian mi a le na duine van na tentach an kinian so ha Agam ri sinna yen or ha charger nach me chlánych gáin agus chlánych conich is cor a chlána a cor a cinian ella ha mi ólach oire agus ha luch clwych ceolach agus ólar mar sin agus bí mé ganna chinge na crunne hiig Gaelach agus mar sin so is cutter mechan bí mé a brain coloré or stock and be it crossed at him with a base me brain call it out ach sinna any shamias manichig Tal around there was all the Vanna hot shape is hot shoe it's not much around Martin and there was very coig Raad na Fermson sa daad as aanget cheers o Gippsland. Action as a man as Gaelic le Jewish daar as Karsword as Sooskracht as Sheerskracht as Sooskracht as Sheerskracht. Fat the law for Latin o ei dashin raad is na krul is na kraken is na oin Chomshorsa an glei college Chomshorsa root mo boishme arani Jonach or song Koala bears Chomshorsa nine pious kookaburras an een klein halletje, een wie en de shin en de schoen. Han tjúja fat na sjaranish haga astaan ach ha grinach agus funnach mi $3 gig richet agus leisnar ag at bun mi an J féimi mi chlárig ag agus broch a cheanna kennish so da u pesca a hawnish broch pjol frua Agam agus var Sörnaski or sé performer hannum agus hannach mi na daine galjawas bach ribli an ounce of yellow is hannach mi broch Seo a bhráitiúir Agam a bhain a bhí mé a cochla a chwaigh na chine.
mi fi gyr sien na llawn bliana. Mae llawn yna eich Cheilteach Nàiseanta. So llawn eich mi sien yn eich. Agus hynny eich Nàiseanta. Cheilteach. Ha na lwfru a pach ag yn eich. Agus hynny môr yn byr gas dawn. Fi mi ffalaf y gaisgyr. Jirig i yn eich. Sian ei, rwy'n mi ffas ger $100. Re yn Jirig siacni, o'r llawn y siacni. Ffas ger $100. Ha Cheilteach na styr yn sien ger cysol yn eich hynny. So, ara yn syl môr yn eich, syl na bela. Si di-luain han yn eich, di mach marach, agos di cyd yn y costir agos fas awn. Agos ham i di teg eich fas yn lwchtach i chi. Agos yn eich bys yn regen of Gaelic ag bala, yn dwy iawn sy'n hig, a fa mi bryn regen sa fideo yr ein iawn sa Canada. Sy'n dwy a fi y chlac ag eisiau. Agos un sy'n sy'n pap yn dy fi, siach yn sa chai, agos bys yn ag iawn sy'n like poincher, agos span, agos skiad, agos na ffacl yn sy'n. Yn siach yn sio, agos bys yn rybrin mi gen big yr eist. Mae'r asgrwyd. O, sy'n ei gom yn eich, am ys na'n eich. Sy'n ei, sy'n yn eich Cheilteach Nàiseanta. Ti'n dras agos bian flefol. Okay, shot and rip my yellow.